potong apa? Marmutnya kan ada dua sih, nanti lurus nanti. Potong aja ya. Ya ingin YouTube sih pocong wae pocong. Deh, atuh pocong ngejang aing sereman banget aing lah. Ayo pocong beneran lompat. Nyapanya? Mau lompat, sereman banget aing. Serem apanya? Dia banget aing kos naon. Kos kungkang, nyata kos kungkang. Aneh hewan terlambat di dunia. Kos nobat ah. Banget sih eta, yang geus mah kumisan dong monyet tiragunan. Sekeng ngesek kieu. Sudah lah ya, ganteng. Kumis tak, kumis. Dah kumis kos itu ngabaplang tak dia ya dong sunggokong. Di, udah sungut. Sunggokong gak lah pak? Kan sunggokong. Wih, ada budak tuh rame. Jadi lah, wae. Ngomong. Coy, si gelain naon ya? Bisa teran bae. Anjing bae. Bolon dong. Si nang melan celeng bae. Ti, pego meureun. Anjing bae. Tadi naon? Naon tadi? Ngoleh celeng aing ieu. Dipugu. Jurig meureun. Wah, ayo nuk mana ngan jurig? Ayo, Ke mana? sawah. Ayo. Tunang yuk. Pinang yuk. Ih, sini. Ih, ayo juga yuk. Jalan lah. Wait, saya ngejalan aing wah pasti itu biang kerokna budaknya si Edelin si Nopal ngelunjak banget. Kemana mun itu budak? Lah aing STB lah. Saya ngejalan aing. Kurang hajar dari si Nopal jeung si Edel. Apa gandeng ngengeng bae. Ngengeng bae. Ji, ai yang cicing bae ke tadi alat yang ngengeng bae. Iya meureun. Iya. Berhasil. Atau nani mulia semain. Ngomong amis. Ah, gimana ya kapake gentos bae. Ada dong. Sada ngomong maksum be. Berdua kita keluar. Wih, Masya Allah. Wih.